kan video min thlir sak tu te chi bai ule tun tuma chuan assembly session February som pare chang ni som ni le paruka nei zo ta ka zo na le chan na khamini khan February som pare khan zo na le chan na hi som ni zo na zo ta chang man tura be se ni mai ro chu zo na pani chau kha chan man ni ta ka wangin abak zo na la bang som le pare te kha zo na te zo tu te le chang tu te kanon tar lang do na kan thre wangin zona pakhatna khanin puram thanmoi le pukel dong le na te zona kha aina nga chu chu Jordan Center chungchang khani a pirin puina channa kha kan thre inarin oma ti chuan khatilai kha chu aron kalkan mai taila adod le chuan Agriculture and Farmer Welfare Department pu PC Vanal Ruta Chan Agriculture Department a khan khami chungchang so thing le na chingpen chungchang a khan mi pasari lai na ron zota kan thrit ang khan pula chan namaral te te pusingu nen chungate puram thanmoi te puits lazir lian te pulrin sang ral te te pu kel dong lian le pu aro ming lian te khanin zona inang kharon zota kha pokha kan thret to sa wangin ti tel lo ta ila chuan pathumna zona pathumna tanghian kan kalanga abak zona som pariat te kha kan ron en hodon ani zona pathumna ron lu ta hi Sport and News Services Department zona turania chumi ma chuan nga tinge zona pahni chau kha assembly house han kan muman city kha ngeniang mi puitang pon riat chakna thin aril ru te pom thein alanga arin oma ta chuan han soifia at te po train kan ringa achan chu zona le chana hi dar som pahni malam chau khanin nei thin ani nulama chuanin discussion te le thil dang khanin bil te soi ho thin ani wang khan soi te man khan ni thin lova zona lak bel telo om thin boka wang khanin chu te chu andin munani atuna assembly house aro rel na hianin chumini wang chuan zona February som le pare da han zona som ni zon man tura chana pe man tura ru manani assembly secretary ta treng na ma ro chu katiang kha ani man tak lo wangin tuna hian khang zona som nia an zom man tak lo zona som pare te kha karon soi ho don ani ti chuan zona pathumna chuan Sport and Youth Services Department chungchanga zona ni zona chun zofa Olympic chungchang ti ania zona zo tu hi pularin sang ral te ania zona chu Mizoram Sarkarin zofa Olympic bot sai turin malakna aneyem ti ania ena bina chuan anei chuan engchen nge malakna anei to ti ania sina chuan engtika nge zofa Olympic bot sai tum ani ti kha zona nia asang tu tur chu pu lalhing lova mar Sport and News Services Department changtu khani ta chuan aron chana chuan Mizoram Sarkarin zofa Olympic bot sai turin malakna anelo chuti rualin Mizo Indigenous Games mason na tur akal pui chho mekani ati hi ZPM policy khanin zofa Olympics ti hi awmak chu anon zona khanita kha khatilai kha chana chunita zofa Olympic ti bot sayan tumakha ankal pui le don lova Mizo Indigenous Games kha mason na tur akal pui chho mekani chungchang kha aron soi aron chang ati chuan zona palina chun Planning and Program Implementation Department pudu oma kan Chief Minister chan tur nenga chuta zona chu azo tu hi Dr. K Bay chuani zona chu Handholding scheme noya progress partner loan pek anom to m ti ania ena bina chun omta se engzat nge pek ani hlom ti na ti ania chana chuan zona chana siam hun thleng hian Mizoram bana kai handholding scheme noya hian progress partner zathum somsari pakhaten loan an muto ti ani ti chuan omta se engzat nge pek ani hlom ti hianin zona chana siam hun thleng hian Mizoram bana kai handholding scheme noya hian progress partner thelu azirin loan hi chengnoi somnga thleng dil the ani loan hi cheng singa atanga chengnoi somnga inkar ani thinan ti kha channa ani ati chuan zona pangana kan kalanga Power and Electricity Department chungchang zona ni zotu hi puke ramo ani zona chu 33 kV line maubok le 33 kV substation tipa v thunzom tipa 5 nge tipa v thunzom tu incoming line ti chang thlun na tur malak na omem ti ani chane kan soingal mainga 33 kV line maubok le 33 kV substation tipa v thunzom tu incoming line ti changtlun
natur malak mek ani a hemi atan hian cheng noi somthum pariat le singthum sang ruk a hmu to ani a bungrua tul turpo hmu to ani mu to ni in na po tho tran to ani ti ni a bi na zona chun malak na omta se fur tlak ma hian ti chang tlun na tho the ani angem ti ani a nai nai tho tran ni to ti kha chana ni a si na chuan sia ha le ti pa v international highway number 2 zulzui de hian tower line kalpui tura ro manna om to em ti ni a chana chuan revamp distribution sector scheme RDSS a malak thei tura ru man sim mekani ti chana ni a omta seng ti ange na hi tan ani theng ti ani a sum chul tur ang mu ani huna thotan the ani ti kha chana ni a ina chuan si ha tu cha khe incoming line hi athara thak tumna le ru manna om to em ti zona ni a tundin huna chuan athara thak tumna om ri lo ti kha channa ani a ti chuan f na ru manna omta se engtiga nge tran ani ang tin ya ro manna om ri no te ka chana ni a ro manna om lo ta se ro manna thar min siam sak thengem ti kha arem chan vele ro manna siam ani ang ti ani a kong le lama chuanin kan MLA the an van deal chut em te po kan no te mai the mai ro chuka kha chu an thil hriat du kha a kha chiang level 5 ta ka hriat an du ti na kha lo ni ta se thang ti chuan zona parukna chuan zo tu hi pulrin sang ral te ani a land resource soil and water conservation department ne a noya zawhna ani a zawhna chu kutna thoktu te thar chua mun phia hi a hringa zuar hral te hnena Mizoram sarkar in support price apeve them ti ani a achang tu pul than sang minister land resources soil and water conservation department channa chu theilo te ani a kutna thoktu te thar chua mun phia hi a hringa zor emo hral te hnena khan Mizoram sarkar in support price ape don lo ani ti kha lo hreta ila ti chuan zawhna pasari na a kan kalang azot tu hi pi provat chakma ni a zawhna department chu agriculture and farmers welfare department ani a zawhna pasari na hi ni to ang kumsang ni somni panga somni pro financial year agriculture link road atan poisa sangson mu ani em ti ani a achan na chu kumsang ni somni panga somni pro financial year agriculture link road atan sangson mu ani ti ani a mu ani chon cheng zan nge mu cheng engzat nge min hril theyem tiani a agriculture link road atan sum huza thi awain cheng vaibel che somnga pakwa le noi somni le pahni ani ti ani chana chu khoi tangin nge mu ani ti ni a nabat RIDF atangin vaibel che somli pakwa le noi som paret te saskia tangin vaibel che ni le noi som sari te NMEO OP atangin cheng vaibel che sari le noi asom thum le pali te mu ani a ti chuan khoi hmuna tenge agriling road chu sial ani min hril them ti ani a agriling road atan sum hu te hi kong omsa plain cement concrete pavement PCC mo asiam na tur le kong thar lai na tur te an ni a tun financial year sum hu atang hian na tho zo alom lova tholai mek le tho tur ma chopte an ni hetiangin ati a anexara lisaronda a thui khop maya apakhana chuan construction of fresh agricultural link road at Thingbul Zaw to Thingbul Zaw to Thinglubul Zote South ani a kem ni etan ni a construction of fresh agricultural link road at Diakon to Chongkuta Bok Tualpui kilometer nga ani a PCC pavement at Durtlang si Pui Zaw kong Durtlang kilometer katani nga PCC pavement from Tlabung Pharbok to Lungleng hian Tlabung phase 1 hian kilometer ni ani nga PCC pavement Serzol Zaw hian North Lungleng hian phase 1 hian kilometer ni nembukonga tichun Ulbeng main road to Chitezaw Salema hian kilometer ni ani nga PCC Lailiphai Nalana phase 1 hian kilometer ni ani nga PCC pavement Ngaizol Zaw cherhuna phase 1 hian kilometer ni lai turani don boka siam turani don boka tichuan PCC pavement at Phaisen kong Muallet to Phaisena khohaya phase 1 kilometer ni siam turani bokanga tichuan bolpui eng antinga bolpui NG te pon te me the attention to sia changnel hian bolpui NG hin kilometer ni
PCC pavement siam tur ani anga ti chuan PCC link road from rul puilim to Thimuk zawh hian rul puilim hian kilometer ni ani bawk anga PCC pavement from khokoi veng cluster link road a hian khan pui hian kilometer khat le chan ve siam ani anga ti chuan PCC pavement from Buchangdil WRC link road phoi buanga kilometer khat PCC link road at Chiatlang to Sesia Chiatlang a hian kilometer khat PCC link road at Zalreng to Tuikuma hian Chiatlang a hian kilometer khat hual tu to Hundawa hian hual tu a hian kilometer ni ani anga National Highway 54 to Sabual Baktong a kilometer ni lungpho to Chalphai lungpho phase 1 a kilometer ni Muntra to Phaisen Muntra phase 1 a hian kilometer ni Thentlang to Pangen Thentlang a kilometer khat le chan ve Chingchip to Mata Chingchip a hian phase 1 a kilometer ni Khumtung to Tuirini Khumtunga phase 1 a kilometer ni Chalkhan to Lathei zawa hian Thenzor kilometer khat ri te to Tuikum Chingchip a tho hianin kilometer khat ani anga tichuan akhami big kha khami baga khanin tunami hechun amami kan sojo taka chu PCC pavement khaninga tunami hechun construction of fresh agricultural link road athar kongthar lai tur tena ni chu kongthar lai turom tura hi tuikang tineng chu tuikang to tlongchu scale sia kilometer rate aneng he chu kongthar lai tur tena ni a tichuan kang shreng chu mata hian link road hi sai lama hin kilometer som lai tur aninga sai bual hian darzo hen kilometer nga lai tur ani anga tichuan lamun mual south van lai phai hian kilometer sari lai tur ani anga link road extension 10 pek zaw agriculture link road kolosi pa kilometer som ani anga rule lam 2 volt WRC link road rule lam hin kilometer som lai ani anga dil pair to dil tlang pui ralwonga hian kilometer som panga lai ni dona tichuan charzol ni om takani min ra thiam ra charzol link road hian chip phir hian kilometer som lai turani anga tichuan sai hum kon aniang sai hum kon nge sai hum kon to khan kon to tuibel nge tuibel WRC link road kho haya hian kilometer som ani anga vapar to darzo kai tuitho a hian vapar hian kilometer rate ani anga parvati to mara hian marluya hian kilometer som lai turadinga tichuan chunga tuikon mual khang hla chingchi pa hian kilometer ruk tichuan oil field to thingmunzol tlungvel a kilometer thum le chan ve lom lungphun kon bui ek mual lungvel hen kilometer li ani anga not khodung se ram mual khang to turial not khodung se kilometer som lai ani anga sialsir khan kon to sai si zawa lungchuan hen kilometer nga lai ani anga pai khai to mauruang mual not van lai phai hen kilometer nga lai ani dom boka tichuan PCC pavement siam tura hian bel le zaw lungleng wana kilometer ni ani anga chuan tanril ram mel ruk atanga ram khek chua tanril hin mel kilometer ni siam tura ni anga tichuan PCC pavement ani chu darlong atanga turini darlong hian PCC pavement siam tur hi kilometer ni ani anga tichuan beng bong zaw timi beng bong zaw dur tlang a hin kilometer ni PCC pavement siam tur ni don boka tichuan adang le chuan muthi zaw bambuling road to turial kam ngoizol zaw muthi hin kilometer ni PCC pavement siam tur ani dona tichuan selam main road atanga dim phai tolcheng a hin kilometer ni ani anga talkhuang tlang chu mual khang zaw kho hai kilometer ni ani bokanga PCC pavement thawa hi dumlui zaw agriculture link road phase 2 kolosi pa kilometer ni ani anga tichuan PCC pavement thau
hi reng te lui tu se si kolosi pa kilometer ni ani anga PCC pavement tho phongpui PSCS zawh hian south lungpher hen kilometer ni ani anga tuikol zawh sai tha kilometer ni ani bokanga tichuan PCC pavement tho hi agriculture link road lathei zawh ti turaniang karing main road chu lathei zawh 10 zoring kilometer thum siam turani bokanga kha khang ho project kha an thona tura hi RIDF tangina ni don ani ti chuan tuna chuan saski tanga tho ve thung tura hi agriculture link road thar lai tur hi cher hluna tanga ngai zol WRC hin kilometer sompanga lai tur kha ani don bok ani kha zawhna pasari na ani athala kha kan da vek thowang khan ka chiar sul polo mai thea nangma ani kho bil big kha inlo beng khon du chuan tilai kha inlo en chiang thei tur te pongai ta la thange zawhna pariat na chuan pusingun len chunga zawhna ni pakhat ena chuan naba noi agriculture link road la autonomous district council LADC noya pek akha kaltlang puyani MT ani achan na hi achang tu hi pusil soivunga district council and minorities affairs department changtu ina chan na chuan la autonomous district council LADC noya kaltlang puyani lotini nge azona bina chuan nge Mizoram sarkarin alak sak jok ti ni Mizoram sarkarin an enkol ti ni lak sak ni ta se nge chan ti ni achana chuan amount alen awangin Mizoram public works department in an enkol ti ni tu tenge contractor an mingle address kim changmin shil them ti ni nabat noya construction of rural agricultural link road in Longtai district na hi group nga then ani anoya miang hian contractor ten hena work order hi ni somni pasari January sang ni somni paruga pek anni group 1 chuan construction of agricultural link road from BRTF road to Sekulkai at Munnuam village kilometer sari hi pu JH Vanram ngaya vengpui tu Longtlai nena pek ani tichuan group 2 construction of agricultural link road from Diltlang to Telpui Changzol at Diltlang South village hi pu ti lomchunga chan mari Longtlai nena pekani group 3 na construction of agricultural link road from Diltlang to Changmol at Diltlang South village hi pu ti lomchunga tho ta chan mari Longtlai nena pekani group li na hi construction of agricultural link road from Ngengpui Kai to Khangpui Lui at Ngengpui Kai village pu h Langhak Zuala council veng Longtlai nena pekani group nga na construction of agricultural link road from Chongtelui to Ramrilui at Chongtelui village pu h Langhak Zuala council veng Longtlai nena pekani kha zawhna pariat na ani zawhna pakwana kan kalang zawhna pakwana zawhna ronzo tu hi Lieutenant Colonel Clement Lalming thangani azona hi crop insurance sungchang ani azona chuan kutna thoktu te tan crop insurance hi sarkari engchen nge akalpui to ti ani aron chang tu hi PPC vanal rota agriculture and farmers welfare minister khanaron changa kumsang ni somni panga somni paruk kharif le rabi fur le thasik atan hian agriculture and farmers welfare department chuan PMFBY scheme kalpui turin ma na sa takin alamek PMFBY noya committee sang ber state level coordination committee on crop insurance chuan kumina heng thai panga le district te hian crop insurance kalpui turin notification chu ati chungte chu thai panga le an insurance pek na tur mun te chu thai pakhat na chu bu ania insurance kalpui na tur district chu champhai kolosip le mamit district kharif line fur line kalpui ni anga ti chuan pahnina chun sothing chu district zonga kharif fura kalpui turani ang ti ani ati chuan mizo marcha an crop insurance kalpui na tur district chu serchip saitual na thial district ani anga hi furlai be kalpui tur ni om tak ani kharif ero inti bi ka ti chuan zi khlum hi crop insurance omdona alom omdon hle maya amai ro chu an kalpui na tur district hi serchip district chawni mela champhai district lampang te khimi ingin samthang lampang te kha intel lo afani melve avazelo ve tilai hi ti chuan pangana bokbon hi serchip district kalpui turani dona hi hemite pani hi chu ziklum le bokbon hi serchip district kalpui turani anga
trial lai classic lai kalpui tur ni doni ti kha no theta ila he scheme kalpui tur hian empanel insurance company te na tender float chu ani a tata aig company te chu thlan an ni a kharif season sang ni somni panga enrollment cut off date chu ni somni pakhat thlasom pakha sang ni somni panga thleng ni in Mizoram district sang atanga enrollment ti za chu anuaim a hian tarlan ani ti ni a season a chuan kharif sang ni somni panga somni paruk crop number of enrollment a chuan ginger a hian mi ginger so thing a mi zathum somriatin crop insurance an ti a mizo marcha kan ti khan mi som panga an ti a buwa hian pedi he wrc hian mi pathumin an ti a vain zathum som kole pariatin an ti a crop insurance si ti chuan kumin rabi season atan thasikatan September district cho notify ani a ji khlum le bokbona PMFBY hi kalpui mek ani a farmers enrollment hi ni khatla som pani sang ni somni panga atanga ni somthum pakhat sang ni somni paruk thleng NCIP portal ati ani season rabi sang ni somni panga somni paruka crop insurance enrollment amdan chu ji khlum bi ka mi somthum pathum bokbon bi ka mi som sarele pathum avain mi zale parukin enrollment an ti ni ti kha lo theta ila ti chuan zawhna somna kan kalanga zawhna zo tu hi puram than moi ni a zawhna chu ena a nikum sang ni somni panga chunga sarkarin lo nei tu te so thing leina batsak ala nem ti ani a zawhna chang tu hi pu PC wanal ro ta agriculture minister khani a kum sang ni somni panga somni chunga sarkarin lo nei tu te so thing aleina batsak ani anela nem ti chana chu nei lo ti ani a ala nei chuan lo nei tu te mi engzat nge batsak ti a sarkarin lo nei tu te so thing len a batsak anei lo ti a batsak za bel khom hi cheng zat nge ti ani a sarkarin lo nei tu te so thing len na batsak anei lo ti kha channa ani ti chuan zawhna somna kan kalanga zawhna zot tu hi pi provide chakma ani a zawhna department nei tu chu social welfare women and child development department ani a achang tu minister chu pi rin pui ni ti kha lo thai la thange zawhna som pakhat na ani nga zawhna hi na tang ro in chan ngal dor mai he ti lai hi ti sual ni om takani enga po chu ni se kan chiarang zawhna masabera chuan kumsang ni somni pa somni pro financial year angan wadi center sakna tur poisa mu ani ti zawhna ni a achana chu mu ni e ti ani a mu ani chuan engzat nge min hril them ti ani a vaibel che khadle noi somni le pathum hi angan wadi sakna tur tan tun financial year kan man mek sangni somni panga somni pro chungta na Bible se khadle noi somni patum hi angan wadi sakna tur tan mu ani khoi tange mu ani min hril them ti ni a an huna department chu ministry of women and child development tangin mu ani ti chuan khoi huna tinge sak ani emo sak tum ani ti zona ni a sak tum na hi anoya ron da tha chu kan chiar thatur ngai la tha nge angan wadi center thom that nan financial year sangni somni pa somni puruk chungin poisa don ani ti ani a chana chu don omno ti ani ti chuan chuan engzat nge min hril them ti te khoi tanga don nge ani ti te min hril them ti te khoi angan wadi center te nge thom that ani ti te zawhna niama ro chu poisa dona omlo wang kha ni kha zawhna kha chana omlo ti ve khanin chana kha omni ti khan soitai la ol sammai nge ti chuan angan wadi sak na tur an ruam manna te kan en thla anga nating anexara hian on turani alang lo ni poilo ve ti lai kha chu alan tak le kan la siam rem le me don ne zona som panina kan kalanga zona zo tu hi pi provide chama thau khani a zona nei tu po social welfare women and child development nei chang tu pirin pui na thau ni ti kha no khtai la zona chu ruang phurna tu transportation atan tuikong speedboat man na bil phalsak ani to ti ani to ani a chana chu ni to ti ani motor cho phurthe bak ruang te bo kha alom thoni ti te po ka lo thata illa phalsak ani chuan kilometer khat engzat nge aret min thil them ti ni kilometer ang zong in aret ti siam ani lova ruang phur kaiman shima cheng sang khat ti ani phalsak ani ro chuna chan min thil them ti a chana chu phalani ti khani ti chuan zona som pathumna kan kalanga zona zo tu hi dr k be chu ani zona department chu social welfare women and child development department changtu pirin puin na kan ni ti khan theta illa zona chu ena
social welfare department noya vocational training center te an la function vek em ti ani a chan nei kan soi nga langa ministry of tribal affairs noya kalpui na VTC chu an function to lo ma state fund atanga vocational training kan pe na training center for specially a bled person TCSAP aizole lungle residential institute and training center RITC durtlang te chu kalpui zelani ti kha chana ni a function lo se enge chanti ni a ministry of tribal affairs atanga sanction awm tol owangin sangni somni pali khan kharfel ani tin tribal affairs hi social welfare department social welfare training planning and program implementation department akum sangni somni panga khan lak phe ani ti kha achan na ni a thoktu te hi an chol zui don ti nem ni ti ni azo na chuan o ti kha chan na ani ti chuan zo na som palina kan lutanga azo na zo tu hi puram than moya ani a zo na department chu planning and program implementation department ni changtu chu kan chief minister pulal du omani azo na chu handholding scheme noya loan deal tu te sarkarin guarantor atan saklomem ti ani a the Mizoram bana kai handholding scheme sangni somni pali noya loan deal tu te chu the Mizoram credit guarantee fund scheme for micro and small enterprises sangni somni panga in a home china guarantor le da khamngai lovin loan pe kaniti kha chana ni a heng loan deal tu zinga mutura sarkarin athan chu to benglamin an loan hol te tan sarkarin engro man nange asiam ti ni a azo nei ka vadu e sarkarin Mizoram bana kai handholding scheme sangni somni pali noya loan mutura athan to te chu bengin nol tur a thune ina anei lova loan deal na le loan deal tu chungchanga benglamin loan pek the ani lo chan tur an hriat chuan Mizoram State Policy Coordination Committee an thlen theya MSPCC apex budi chun uluk taka ngai to in loan pek an ni lo chan tur thutling angai te chu achan mumal tak jekin department nena reject turina shitir trin chan mumal tok lo le project DPR haram ngai ani chuan department le progress partner ten CM tha in beng pek le thin ani ti kha azo na le chan na ani ti chuan zona som pangana kan kalanga azona zo tu hi Dr. KB chuani zona department cho agriculture and farmers welfare department ani asang tu chu pupi si wanal ruf ani ti kan thret kha zona som pangana chuan kumsang ni somni pali atanga sang ni somni panga chungin sarkarin so thing lena tan cheng zan nge a sen ti ani kumsang ni somni pali somni panga chungin sarkarin so thing le kai noi le support price tan cheng vai be che za somli pakhat nuai som paruk sing ne sangni zali le som le duli aseng ani ati hi February ni nga sangni somni paruka an chin che danani so thing shalna tangin cheng zan nge mu le ti ni so thing shalna tangin cheng vai be se som pani nuai som sari pariat le sang sari jani som ko mu le ani ti ni budget zong kha lo thoni na kal ral vek lo ni ti te po kharon lang tur te po ngai la acha ange ti chuan zo na som paruk na kan kalanga zo na nei tu hi pi prova chakma ni zo na hi a chuak thang ran khop maya a zo na department chang tu chu sport and youth services department pudang hinglo mar putete chan department ani a zo na chu ena Tlabung artificial turf phatum na omem ti ani tun din huna chuan Tlabung artificial turf phatum na lom ri lo ti ani tumna om chuan ang te nge phatum ani ti zo na bina ni tumna om ri lo ti ani tumna om lo chuan nge chan ti zo na oma si na artificial turf hi dil tu le mo tu an thanem hle chum local dan azira da thin ani tuna chuan chum nei sa alo om lo wang ani ti kha achan na ani zo na som pasarina kan kalanga zo na zo tu hi puke shamo ani zo na department chu planning and program implementation department changtu pu laldo mag chief minister nena zo na ani zo na chu tribal affairs department noya articles 275 subsection 1 noya atanga water supply scheme for Eklavia model residential school EMRS tipa for solar pumping scheme na tho mek hi engchen nge tho ani to mabak la om zat te hi min sil them ti zo na ni chan na chu article 275 subsection 1 noya water supply scheme
for EMRS tipa for solar pumping scheme na tho to chin chu hetiang hi ani ena civil work hi zazel somruk le paret zo to ani a electromechanical work hi zazel somthum paret zo to ani a mabak lom za chu hetiang hian ani civil work hi zazel somthum pani tho la tho zo lo wani a ti chuan electromechanical work hi zazel somruk le pani la tho zo lo wani ti kha a chan na ani zawhna som paret na kan kalanga a zawhna zot tu hi pi provide sakmani pi provide hi zawhna chok thakop mai a zawhna nei tu department chu agriculture and farmers welfare department ani a changtu chu pupc vanal ro ta ni a zawhna chu hetiang hi ni ena chuan so thing hi sarkarin engti ke tangin nge a le tan don ti ania a chana chu mizoram sarkar chuan february ni sangni somni par katang khan secondary collection center somruk palia so thing a le tan ti ania bina chuan empanel buyers than an ni to em ti ani a so thinga tan empanel buyers than an ni lo ti ani a than to chuan tu tenge ti ani a empanel buyers than bi ga nom lo ti ani a katilai khanin hi zona khan chu man se house association chuanin a zo belna om nukin karinga katilai hangai nom reu turani maro chu man talawa ti chuan zona som pakuna kan kalanga a zona nei tu hi Dr. K. Chu ani a zawhna department chu agriculture and farmers welfare department ani a changtu chu PC vanal ruata ani zawhna na chuan focus 2.0 hian eng district nge hom don ti ani a focus hian mizoram chunga district som pakata hom anga ti a mizoram chunga district jong jong hom don ti ani chu bina hom lo district omta se enge a chan ti ni a mizoram chunga zo a chan na chu mizoram chunga district jong jong a hom bek ti kha a chan na ni ta ni ti chuan zawhna top ber zawhna nei tu hi Dr. K. Chu thowani a so thing support price chung chang ti ni a department chang tu chu agriculture and farmers welfare department pupc vanro department chanani a zawhna chu so thing sarkar kum sangni somni pari somni panga chungin support atan support price ti turniam takane atan cheng zan nge manani ti ni a zawhna chan na chu mizoram sarkar chun kum sangni somni pali somni panga chungin support price atan cheng vaibel se za somli pakhat noi som paruk sing le sangli zali le som le duli a mangto hei atia cha chana ni a chu chu february ninga sangni somni paruk a sangni somni panga ate pakhat zo han sangni somni paruk ente hi typing mistake omni o kalo ti dewa Dr. K. Chu zona chana hianin somni panga intia pi provide chana kha ende le lakwang hetila hian pi provide cha Dr. K. Chu zona chana thawani hetila hianin support price kumsang ni somni pali somni panga chungin sarkarin so thing leina tan cheng zan nga sen ti hianin sangni somni pali somni panga chungin sarkarin so thing le kai noi le support price tan cheng vai be se za somli pakan do som prok sing le sangli zali somne duli aseng he as on 5th of February 2026 atia pakhata khanin as on February 5th 2025 faron tile ta hetila hi inlo muthein karinga chutiang ani wang chuanin 2026 diktura ngai la thange ole khati zong kha February ni som pariat bi ka zona assembly house soi ho tur zona chan tur ti maro chu chan man tak lo chan impact man tak lo ani a kha kan dil ro lom ta sela thange ti chuan kan video dot le chuan February ni som pakwa sang ni som ni le paruk assembly session a zona chuk man turang ngai maro chu chan man tak lo kha kanon siam le don ni ti khalo thata ila kan video te min lo ngai chan sak minot le chak le turin kan so ma cheu